Umuyobozi wa Komisiyo y'Afurika yiyunze Musa Faki Mahamat yavuze ko mu nama izabera Addis Abeba mu mpera z'uyu mwaka uyu muryango uzasuzuma niba wakuriraho ibihano ibihugu biyobowe n'abasirikare bakoze kudeta muri Mali, Burkina Faso na Guinea. Urugomo rukwirakwira muri Nigeria mbere y'itora rya perezida n'abadepite rutuma hibazwa niba aya matora azagirirwa icyizere. Mu bice bifite umutekano muke cyane ho hari n'amakenga ko amatora ashobora kutazaba. Muri Guinea abantu byibura babiri ejo bapfiriye mu bice bya Conakry mu misakirana ry'abigaragambyaga n'abashinzwe umutekano nubwo ubuyobozi bwari bwaraciye ibiterane. Perezida wa Afurika y'Epfo ejo yahagaze ku cyemezo cye cyo gushyiraho umuminisitiri ngo azagerageze gukemura ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi, yitaye ku bamunenga ko bishobora gushamiranya minisiteri ebyiri. Ejo kuwa gatandatu ni umunsi mpuzamahanga wahariwe igisamuryonyo. Ni amahirwe ku babungabunga ibinyabuzima byo mu gasozi yo kugaragaza akamaro k'inyamaswa muri Afurika zibasiwe n'abazihiga bazungukiramo.